खापांनि लुकुरक kokpin channel nai chongnai ju to khajani takoktai bukhuk songno kokpin ni koglam jora jorao aoi mungno tui kwbangma amhai thungrung hai keba podri pot dal bidal koglam rongno tui kokpin channel tini norni buskango phai tongo nai tongnai khajani takoktai bukhuk songno nongno joton na hamai maru tamni ke tini hai jora phai sopai ka chini jung chini takok okra Ranjit Debbarma by Cox Line Paching. Kasano Kokpin Channel Lamsogo, Tini has Zora Kaham, Zora Kesepni Bishing Tipan on Kokpin Channel no Zora Monabagi. And get Tini to Salanen Paching Tamanke, Busk Tabungi Zora Jetungi, Bechebo. Abahake, Bobagra, Hakeba, Kabama politics ni regional party of North Hansang, the Hinije, Koglam, Tubo money. I want to be singing Manini, one song, Hakabanini, Naharmong, Inkepe, Tungungo, Baken Nugzagna. Aw, Portono, Kokpin Channel no, Ni Yakti Kai, Tifra Hasteni, Joto Lukurogno, Anikakaham, Taitini, Chini Hozagirini, Sal, Osalo Ang Tifra Hasteni, Joto, Chini Dopani, Lukurogno, Anikakaham Yaparo. Tabuk, যে ত্রিপুরা হাসতেও যে রাজনীতিক চলিতঙ্গ বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট টংফ্রু আফুরনি পলিটিক্স নি সিচুয়েশন আলাদা এবং বুবাগ্রা কংগ্রেস জাকার থাংমানি ইয়াগুলো আপনি পরিস্থিতি আলাদা আংখা বুবাগ্রা সাও जों যতনা থানচামাংনাই চিনি দফানো ফিয়গনানি চিনি মানথাইনো মাননানি বাগै হেंगाकाय जों नुगो যে অ থানচাংনানি ক্ষেত্রেও বুবাগ্রা Butai Thansa bo nai, Oboto bin Kabisingo bo tabuk bo narak tongko. Bok abona kia serai ke cahaya kota. Engkai ceng buji mane hingga kai ceng MSC bibo jokonte citizenship amendment bill ni against jokonte bu salaina purukai bo meeting khalai ka jotono nungkha abto non political ekta platform bo khaika. Ka platform ko to jotono thangka regional party rok bo thangka tabuk Inko government or tongnai IPF tini ozamara bo thangka hengkai civil society thangka NGOs thangka individual thangka club thangka kai human rights organization no bo thangka omte kwbangma khai apura ekta platform kha hengka kai aboni yagulo जों nukha je parliament election ni sikang जों Delhi bo thanglaika chino je MSCB ni je platform जों 8 jona thango thangai जों Rahul Gandhi bai malaika Ikai Rahul Gandhi by Malay sing kaisa agreement nungkha art dofani agreement to ka agreement ni basis no sing thanai parliament election no sing ngono congress no support khlai kata hingga kai tabuk sing aboni yagulo nukha je parliament je matro nirbachan pai thangka chini bubagra bo bising khaye INC hine kaisa Indigenous National Congress ni kaisa bo motha songsaka ja against Congress no sabai hingga kai bising aguli rogo meeting khlaika waini meeting khlaimane ang sa khanaka saimanka hingga a meeting go ani agi ni je selai romoi kifili phainai o khorong kama meeting o thangai manjaka bora no detail sai khanarika gai aboni yagulo जों nukha je bubagra je chini 244 NRC dabi rongno tui dilo demonstration khainai kang salsa malaikai bubagra no saka Maharaj je dilo demonstration jeungnani aba INC no tui khalayawi abo judi chini MSCB ni platform judi khaikakai abo chanai hini saka ka bapur khainai hini saka kintu जों olokai bising ta mukha o je INC ba ST Congress rongni je kichu him tongnai ba tui dul tongnai ojamaro bising kai Delhi o thanani bagai boro rang thumlaika akolaika ebong poroboti somoyo o INC simino Delhi thangka hekai chini o MSCB ni je thumsang lai mane जों je kathalai mane abono jai khaije ya saknang je khalai jakata hinga kai tabuk जों bubagra thansang de hino जों jotona thansang kha hekai tabuk jo bising go bo judi omti khaye INC khaye ba thangka angka kai abong kai chingno thansa ni laman hoite kisa sakangmani hai khagai tonmana hayungta engkai chingle bini tui phangbai जों soba khlainan mosongo जों bono bubagra ni borom do bo sakakai bo dagi kai जों jotono khlaio hekai tabuk bo judi bising chini bisingo
탄사니 비싱고 두디 politics 등동 한kai abole chini tipra hasteni lukurok gosin harglak ebong angni jibo naharglak gakai dofani samung tangnai gakai chini manthaino jeda chini সংবিধানিক যে অধিকার মানথাইরংনো जों माननानै बागै सबा खानाय जों जतनो थानसांनो नांगौ के नों थानसा कल खायके जतनो थानसाके तै दुलदि हा नों बुबागारा हिसाबै जुदि थानसा तै दुलनामु जों नों बुबागारा हिसाबै जोंनो थानसा तै दुलदि इकारो तांगै नों आईएनसी कांग्रेसनि खांबा हा नों तै अयनो पार्टिनो तुंदि नों आरो आईएन पिटिनो नुंदि एनसीटीनो नुंदि टीआईपीसीनो नुंदि बा निनि सिविल सोसाइटिनो गोबां दंगो एनजिओस रक दं बनो तै दिहिमनि जतनो जों दिल्ली थांगानता दिल्ली थाङै आरो सिरा खगलायनायता हंगेकाय आबो जों नुखा दिल्ली थाङै आईएनसी जेता डेमोन्स्ट्रेशन नि मानि आ डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रकार जों मने खायो आबो फेलुरंखा तांगै हिनबा आबो पहिला हंगेकाय रविबार दिन डेमोन्स्ट्रेशन नखा आदिन तो ऑफिस करि केबं कोलिया प्रधानमंत्री नो मेमोरेंडम दिमालिया होम मिनिस्टर नो मेमोरेंडम दिमालिया एमन कि कांग्रेस नि कोन अजमा आ डेमोन्स्ट्रेशन थांगै स्पीच भरिलिया हंका आबोनि तामंगै रिफाइलिया महाराजा तो आबो बेखारिखा बो दुखु नाङै बो मुक्ति क्लाइनो साका हंकाय आंबोनो सामान आगिनो साका बो आनो एबं अनिमेश बाबुनो कांग्रेस हाबनानै बागै बो साका नरनो एआईसीसी नि मेम्बार नै आर विशेष करे अनिमेश बाबुनो खाय साका ननो जुबक अंशनि उनको बो दायित्व बरिनाय गोबांमा नर्थ इस्ट रगम तिर बो अनेक किसु जोंनो साका हायबोनो जों साका महाराज जों कांग्रेस ला अंगलाक ताङै कांग्रेस जों कांग्रेस हाबलाक हिनबा कारण कांग्रेस हाबै जों सिनि दफानि कक साइमिया सिनि हाने कक साइमिया गाय तिनि अबनो प्रुफुंखा महाराजा कांग्रेस दङै सिनि दफानि कक साइमालिया बो याकारिमा फायका एवं ओ एनआरसी नि केस खायमानि बागैसे बो तिनि अरनि त्रिपुरा हास्तिनि कांग्रेस नि 10 बाय बो अंको जागै बो तिनि केन्द्र रिपोर्ट दिजागमनि परे केन्द्र बनो कांग्रेस अजमा रक बनो अंको खायै तिनि बनो बाध्य मांखा হয়তো नों कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जाखादि हयতো एनआरसी केस उइथड्र खालायदि होननाय इको अमनता ओंखाय अमना आं चिनि बुबाग्रानो कयनानि मुसुंगो नोंसिनि जतननि बुबाग्रा चिनि मकलनि मुक्ति हाय जोंनो चिनि दफानि आइकन चिनि हास्तेनि ता पाइथाक जोंनो बुबाग्रा होननाय जों मकल बायखाय नाय दंगो ओंखाय नों अर केबनो फिकं केबनो खाख्लाब ता खायलायदि जतननो बाहायकै नों थानसा खालायमान तै दुलमान abono bo saitoknani klaida angke tabuk oroni bisingo aboni bechebo tabuk je maharaja to congress yakarkha congress yakarmani yagulo bo tai kono politics ni ojama haike ba kono pot na harliya haike bo saka aboni bisingo tabuk I jorao jotono thansa ninai boje ringo ringman pore jotono thansang di ingka angtongo mane bo angtongo mane bo tamono sana nai अमंखा बुबागरा बायजों कक सालायखा मिटिं बासुगलायखा हेंखाखाय कायसे कटाल पार्टी खालायना नांगौ दिनर तै दुलनानै बागै हेंखाय बसाका थानसा मांलायनाय हिंसाव का थानसा तो जों आगिनो साका थानसा तो जों टनटंगो हेंखाखाय अर ताबुक ब कगमेन कक हेंखाखाय बुबागरा ब आंते राजनीति बे तंगलिया आकया मे आबखाय बताङै साका अब त बन संगायनो काहामुंनाय हेंखाखाय आनि मकलो आं जता नुंमाने हेंखाखाय बुबाग्रा पद तंयानि उकलगो हयतो बिनि कोनो राजनैतिक पलिसि बा स्ट्रेटेजि दं आबला आं सिया हेंखाखाय ताबो बुबाग्रा जुदि पलिटिक्स तंयाखाय ताबो जे कटाल जे पार्टी खायनानि हिं सामानि जे ब निजेबो साका निनि फेसबुक दैबो दिंको लाइब्रेरि उइबो साका बा प्रेस कन्फरेन्स बो साका हेंखाखाय अ कटाल पार्टी वले सब अजमां नायबा ब पार्टी पद तंयाखाय एवं ब बुबाग्रा ताङै पार्टी पद तंनानि नाया हेंका अब तो क्वेश्चन एराइज उंनाय हेंका चिनि लुखरब ताङै तंयाबो सोंनाय आं निजेबो सोंनाय नों ताङै तंया होननाय हेंका आबोनि बागैनो बुबाग्रा जे आनि मत हेंका ब राजनैतिक पद तंनानि नांगौ हेंकाखाय ब जुदि चंमारिव पार्टिसिपेट खायनानि हेंकाखाय थंनानि हेंकाखाय राजनीति थंनानि हेंकाखाय ब चंमारिव पार्टिसिपेट खायना नांगौ का अ चंमारिव पार्टिसिपेट खायनानि थाना हेंकाखायनो ब राजनैतिक पद नाना नांगौ बुबाग्रा उंगुले को राजनीतिक और बुट रको बुसाविले मोसांगिया उंटा हेंका अब ब्लाइनो बिन बागैनो किसालासिमा सिनसा आहायरक उंगान होना आं खाख्लायता इंके जों ता कक हुजाकनि बिसिंतै खनामानि महाराजा बिसिं ब्रकनि आगिनि आईएनसी बतो ताबो कांग्रेस क्रिखा
हेपन आगे आईएनसी कमिटी जे खामानि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल हाके ब्लक लेवल रगो बिसिं बिसिं कमिटी खाइ दङ हंके बके कांग्रेस अलरेडी याकार सिरिखा पार्टियो क्रिके बताबुक बुबग्रासि तंसिना हिंके तामनि बागै बो बिसिं बिसिं एथ कमिटी रो खा ताम बिनि नाहारमुं तामो बके ताम हनाय ताबो अब हाके बिसिं बिसिं एथ कमिटी खावै तैसा कटालखे चांगा ओंखांखे आंहाय हाय तैसा पॉलिटिक्स फाइपिनाय अब हायदा बिनि वान समरो नोंखे तामु फिरक आबनो तामु हिन अमंखा जे बिसिं बिसिं जे कमिटी खामानि आनो बिमना लुनकनि अमरपुरंनि यांगो कमलपुर हेकाकाय कनि तुइदुअमपिनि हेकाय खुमुलंगामसायनि बिश्रामगंजनि खवाइनि बाचिन सदरंनि ता मान्देलामसेनि बर गानो साका हेकाय उ थानाय 11 तारिख अक्टोबर हर डेभिड मुरा सिंगानो फोन खायो सार पार्टी कताल साख्लाइन तासेले लाइखा फिनिसंगो काय आं साका अब तो बुबाग्रा से साख्लाइने आं तो साख्लाइने या कारण बुबाग्रा नुंखाय जों थांगो गाबोनि तो कग्रक सालाय जागै दंगो हिनि साका हेकाय जोंखाय जोंनाखाय बुबाग्रा साकाब्ला एडहक कमिटी खाबाय दिहनेखाय जों ब्लक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जन खाबायका गताबो खाय जतन जों दंखा तांगै पार्टी कताल साजाग्या अमते हिनि साओ अब के तामो आईएनसी आगे जे आईएनसी कमिटी खामानि आ कमिटी रक बाय ति दुलैदा जे एथ कमिटी खाजागै दं ना केबनो थानसा हनैनाय जतन मिलुइदा आ एथ कमिटी खाजा अब थानसा नैले एडहक कमिटी या अम हंग्याकाय जारा कांग्रेस न सापोर्ट खालाय तंनाय एवं महाराजा कांग्रेस याकारमन उलो जारा कांग्रेस याकारि रिनाय अ बर रंग न अ अजामा रंग न अ कमिटी खालाय तंगो हनै आं खानावो एवं डेभिड मुरा सिंह बाबन खरकसा अजामा हंखाय ब निजेनो आनो साका जे सार जोंखाय कमिटी खाबायका काय ताबुक बरक पार्टी कताल न लेजागै दं काय आं साका पार्टी कताल तो अब तो नों सामाबाय दं या बुबाग्रा संनाय काय बुबाग्रा बिभिन्न लेभेल कक सावै दंग हंखाय बुबाग्रा किसु रिजनल पार्टी बे कक साफ्रो आं निजेबो दंगो जेमन नमदि ओंकन आईपीएफ त्रिपुरा हानि बे कक सालायफ्रा आंबो दंगो काय सिनि बलराम बाबू आईपीएफ तिनि किसु दिन आगे याकारिनाय काय बो कक सालायफ्रा आं निजेबो दंगो हेका अमते काय प्रोसेस सलि दंगो गाकाय अन्य न कासे रिजनल पार्टी बरगबो नेक्स्ट बंनि मीटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आसुंनाय हिनि खानावा आसुमा परे बरं डिसिजन नंनाय जोंहा बंनि प्रेसिडेंटनि नगो थांगै अनिमेश बाउबाय ताइ चिनि खरां जों थांगै बन प्रस्ताब रैखा जे मतेमतिन व्यापार बुबाग्रा मतेमतै सावो अब तांकाय सालायनाय जोंहाबो कासिनि एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमिटीनि अब साबायका काय जों डिसिजन नाय हेंकाय सम्भवत बुबाग्रा तांगै बिसिं बिसिं जे ओ कांग्रेस बा याकारि फाइनाय रंग न एडहक कमिटी बा डिस्ट्रिक्ट कमिटी खारितनखा आबले जों सिया अब बुबाग्रा न संगाय काहामगाने तबे अब थानसा कमिटी का थानसा काय तो चिनिबो खबजा खामो आईन पितिनबो खबजा खामो इंका काय ओ जारा अन्य जे अर्गानाइजेसन एनसीटीनबो खबजा खामो बा आईपीएफ तिनि जारा गय फाइनाय बेनो खबजा खामो जतनो खमना कलाय आरो हेकाबो तो थानसानि बा पार्टी कताल खायनानि आ कमिटी एथ कमिटी उइमाया अब हेका अब काय बिसिंतै कांग्रेसनि जारा बंनि सापर्टारनि बिसिंगो आ कमिटी उइमानो आनि सम्भवत ताबो उइमानता आं जे साइमामन मते